Assalamu alaikum arkadaşlar. Mına Oş şaharında, Oş'un sentri kuyup atat, mına Жетімдер үйі. Biroq şu 10 minut boldu aralıkta, biroq Fajarniyden ünün çıqqan vahşi oğul Бұл Oş'ta үйüңөр bolsa, abdan sak bolgula. Bu Fajarniyga işeniş dağı жоқ. Meillä on oikein moga täällä kommentarijoilla. Heillä momentar Türkellä. Ne dep bereyim ne? Biz adına жақындатып береміз. Ha? Келбесе бер. Ha? Ne deyin? Assalamu alaikum arkadaşlar. Mına ulan bile mına qarayın. Boldu. Tartıyor. Tart bolsunca tart. O arçalı orada darakın başı kıydı. Бұл қандай қызды айналды досым? Balдар үйі да Жетімдер. Жетімдер үйі büyük кетті азыр ошондо. Hızlı gele boş kireydi de aynı yerde de Fajardı ya. Alısın mes yakın ele bile. Göltan yakta. Мына Ош шаарында Жетимдер үйү күйүп атат. Канча болду? 10 минут болуп калды, а? 5 минут болду, 5 минут болду. Бирок Fajarniyden үйүнүн чыкканы элекпиз. Почти Оштун центри. Нокаски пойдем. Улица кандай эле мына жер? Кара түтүн каптады ай. Ne no çoğuyup cayırgı çaktı. Nereden örт çıkış mümkün? Staloy'dan var. Staloy jakta da. Qaysı jakta? Bu yak jataqana öyle. Oh. Ya şişmesi bulmadı. Жақсы түспей сәтіп қалып тұра. Не төшек-пөшектен шыққан оқшайды, жатақхана екен да? Скалат екен. Мынау жер не скалат біле? Dedom мұқшет. Dedom екен білді аз. Мына жатақханасы скалат біле екен бе? Жатақханасы екен. Жатақханасы екен. Атырас шығарып отады. Жақсы мынау беті күйіп тұр, қашты. Үшпей тетіп қалып тұрдым. Наркөттен баштаған екенлер да? Верендасынан че.
Ha. Göt gitmege. Dalın yok. Otal başlaganda. Otal başlaganda emolda. Uşaktan urul birinci. Ya inekte kolu çıktı. Men de var endi. Sen nime kıldın öyle? Bak pazar diye jetip gelip speytet öçürüp kaldı. O saçet göt böptü. Ha.